Tinapalabas, nagranada Dolores ken Paula itibas. Nakikatugaw ni Paula ken kuana ket awanen tinaramidan tinaud-udi no diti manugot. Kabayatan na. Nagpakada ni Edmar iti pangulo daan ni Braulio. Tapno sarungkaran da kini Bugoy tibus daan ni Don Marcos. Ket gaputag talaken ni Pangulo Braulio kini Edmar. Pinalubusan na daytoy, ket inikan na pa itinawadwad a kantidad, tapno adda aramaten na iti plano na. Iti biyahe da kini Bugoy. Inkedeng ni Edmar nga agsinadan, ket binagaan na nga agbalbaliw daytoy. Ita gagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Agyaman ako na ikan Kadmar, na yung pagkagaya magayam. Diyak lang yung pag-arup amayat kayam ti planom iti kakapang mo iti grupo mi. Basta laglagi pambugoy. Agbalbaliw ka. Kat saan mo nasublian ti sigod at trabaho. Namnamam na ita Edmar. At damot ten kantidad apang rubyang. Kat sapay ko man. Dahil ti sumaruno apa nagkita ta. Sa anak amalidayan. No di kat maragsakan ako maamakakita kan ka. Uwan Edmar, ikarik na ito. Ngam, ang mga nod amang surusurot katataang pasurot ni Pangulo. Kat makita nakasuminakan ka. Talaga nga da. Itay pa'y anadlaw ko da ita. Ngam di kagpadlaw. Nalakan to lang amayaw awan ta ita. At dataluan ang surot kadata. Edmar, Saan ka ngagpadlaw? Basta relax ka lang. Itikas ta. Saan da makadlaw? kasanoitan Edmar. At dalang iti asidigdag iti pasurot ni Pangulo Braulio. Ngam iyaw awan tayo da. Anya nga itiramiden ta. Umay ka. Sumurot ka kanyak. Ta sumrag tayo ti restaurant. Di kagpadlaw. Ngam darasan ta ti magna. Darasan Bugoy. Rumuar tayo ti sabali arwangan ti restaurant. Uwan Edmar. Dito'y. Surutan nak. Yaw awan ta dagiti mang palpaliiw kadata. Nakalugan ta tagos iti boss, Edmar. Agturong daytoy abus iti syudad. Anya? Yaw awan ta dagiti mang palpaliw kadata Bugoy. Ket ije syudad agsina tanton. Uwan Edmar. Kitagawid ako matin di probinsya. Nasayaat. Good luck ken ka Bugoy. Laglagi pam kumadagiti imbagak apagsayaatan. Adda kagaya mo Dolores balasang ko. Ay, nagadulay tabit-bit mo. Ay na, para kada tayo dagiti nana. Ibatik dagiti para dito eh. Tagawid akbit ija balay. Ay, balasang ko. Sige eh. Ado ti ginatgatan ko para kada kayo nana Lomin. Ha? Sigurada maragsakan kayo. Ay, nga oray awan pa sa lubong mo kanyak. Maragsakan naklata, taada ka. Naimbag ta nakita ka dito luar ti balay ni Don Marcos Mortadio. Agyaman ak ta nagawid kan, Paula. Adda ibagakan ka. May papanday to'y kin ni Dolores. Ah, ni Dolores? Wen, kinapod nun may sa apagadalan ti pagadalan mi. Kasta? Nalakan tulaang nga iwayat yu ti addang yu, may papan kan kuana. Kasano? Babaen kanyak. Naatap ni Dolores kanyak. Ngam ipanamnamak nga agbaligi tayo kan kuana. Nasayaat no kasta. Wan gayam. Isaganam ti kwarta Mortadio. Tay ti panagsublik iti syudad. Igam kunto ti kwarta. Sana barikot day ta. Ikan ka. Basta laglagi pa makanayon titulagan ta. Sila lagi pak akanayon, Mortadio. Sige, Dolores. Agpalabiis ka pa'y. Ay na, agyaman ak nana. Nagmayat at talaga ti danom dito eh. Fresh water at talaga. Aywan gayam. Day taad day ti dakkel abag. Kukwayo day tanana. Kat ti maysa, kukwamot ni Sir Edmar. Anya, ay una yan. Naggastos ka pa'y laang. Saan asyak tinaggastos ka dagita nana? No di kat dagiti dadakkel ni Edmar.
Wen, ay na, nagsingpot da kanyak. Naanos da. Imbilang dak nga anak. Nasaya at lukasta. Uy, Rodora! Ay, adamot pa sa lubong ko kan ka. Adda iti day ta abag. Inggatangan ka iti bestida po raw. Tangay, di mumot kaya ti agisuot iti sabali a kolor. Wen, amok ang magustuam, tanapintas mo't. Makitkita naman ni Rodora. Sige agsarsarita kayo ngarod ka ni Rodora, Dolores. Taindak man agluto. Sige. O sige, nana. May ka na, Rodora. Ipadas mo na ito eh. Kaslabala ni Dolores nga agsasaong agmaymaysa. No sabali at tao ti makakita. Kunaanda abala. Takasano? Sulaang mati makakitkita ka ni Rodora. Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at lata. Aywan gayam. Ni Sir Edmar, apay nga awan? Adda iti sa bali ang lugar. Ha? Sa dino? Adda misyon na. Agawit to, inton malpas ti misyon na. Aya. Ay, sayang. Kuyugan na kuman ni Sir Edmar, ijaayan ni Mayora. Tain na agyaman. Siya kung timang kuyog kan ka. Talaga? Ay, agyaman ak nga ron no kasta. O sige, inton bigat, agpaili ta. Sidadaan kami at tumulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi, Dolores. Iso ati makunak, di mo kumasayangan ti kundaway. Wen Mayora, kat agyaman ak unay kada kayo. Amuyo? Kanayon kami nga agsinsinurat ka ni Ma'am Jonah nga anak yo. Kanayon nakapalagipan. At tari maanak ti agadal. Tainton makadalak, alaan nakto kano iti Amerika. Wan, kastamot tinakuna na kanya. Kat kita tulatan no kasano. Wen Mayora, Basta no kasapulam ti tulong ko, di ka bumdeng nga umasidag, iha. Nangrona no financial. ay, sobra itid ni Ma'am Jonah kanyak, Mayora. Ken adamot tulong ni Sir Edmar. Adda imbati na akwartak. Ngam, jak ginargarawan Imbang kuklatan. Tama nga numapukaw ko. Nasingpot ka talaga, Dolores. Saan kami nagbidot anang tulong ka? Kasta tinapasamak, Hepe. Kasta gayam. Saan ako na nagpakita kadag iti otoridad iti probinsya. Ngam na ipakamo kon ti plantasyon ti marihuana. Isudan di mga sikaso iti dayta, SP1 Martinez. Wen, Hepe. No saan dang aksyon? Makibiyang tayon. Ay na Edmar, nagdanagakan ka. Kunak no di kan makasublipay dito'y puro. Saan ako na makapagbayag, anti? Imayak lang si Marongkar. Saan mo ka di akasarita ni Dolores? Nagpakasyonan. Da kayo la kumanti makaamukan kwa na, anti. Sige, no day tati ko nam. Agan anat kayo kumakanayon. Sige. Agpatuloy ako. Nakasubli ka mo langan, Edmar. Wen, boss. Kas iting kari. Nagsubliak. Nasaya at nukasta. Ani Bugoy? Lading itak, boss. Pinatay ko. Anya? Pinatay mo ni Bugoy? Apay, Edmar. Sinalungasing natibilin ko. Labanan nakmet. Di pinaltog ako. Anya? Saan yun ang sapulan pa ni Bugoy, boss? Sa nabal. At daakmat akasukat na. Bueno, sana balen. Tinapatag kat adakat. Kat saan kanyag subliken ni Braulio. Naputasan kamit na palubusan na mapansadyay.
Talaga saan ako nagsublikan ko na, boss. Da kayo ti boss ko. Saan kat nga iso? Sana bali. Tadamat tan inted na kwarta. Nasayad nga rod no kasta. Kat agpaaya kon kan ka. Aginggat ingana. Ito'y gayam ti plantasyon ni Don Marcos. Nalawa mo't da ito ya. Nalawa tinamulaan da iti marihuana. Edmar! Tantanawagam gayam ti plantasyon. Wen boss. Ngamin. Makikita kong tidakkel akwarta nga itdan da ita a plantasyon. Talaga? Kita man na talaga niya. Ididamo. Rasla di mo kaya ti makikapang kada kami. Ngamitan, tanapadas mo ti agigam iti dakkalagatan. Kayat mo matgayam. Wen kwarta da itan, boss. Isumat. Kat iti mabiit. Agapit tayo matan. Kwarta manan, Edmar. Mortacho, agsubliak itan ijay syudad. Iso ayag munti kwarta ka sa pulak. Wen, igam kon, Paula. Nasaya. Dakkel da ito'y agatad. Kat amok, sobra da ito'y parakan ka. Ado ti paggastusak iti kursok, Mortacho. Kabalan ka pagadalan. Awan pagdanagam. Basta ikarimlakit di. Ano agradwar ka? Ket matungpalan titulagan ta. Sa anak to ang makalipat. Basta kanayon anawadwad ti kwarta nga ited mo. Sige, Edmar. Inumam na itayong bukbuk mo iti basom. Danggayan na ka uminom. Sige, boss. Kasta, Edmar. Ket, maraming mo nga tati ipaaramid ko kan ka. Anya da ita, boss. Kaya't ko nga lukuyem ni Dolores nga agnaed dito'y balay ko. Anya. Amom ka di nga di pailang nga kaya't ko nga asawangan ni Dolores. Nga maging gaita sa anak pa'y nagbaligi. Kat bilinan ka. Ababaan ka. Masawak ton ni Dolores. Apay ani Dolores pa'y, boss. Napintas ni Dolores. Kat isu ti magustuhak. Nung asapulan nga ikalay sa karamidag. Anya. Isu nga tulungan na tapno masawak ni Dolores. Edmar, manamnamak ka di ti tulong mo. Anya ti aramidak, boss. Kumbinsiram ni Dolores ang makiasawa kanya. No di mo kabalan, pues, dakamin, tiyag tignay. Saan kan ngagbayag pa'y dito'y porok? Agsubli ka ni Jesudad, Dolores. Ha? Si kagayam ti aramaten da iti kayat da mapasamak, Edmar. Wen, isong imayat, tay bagak da ito'y. No kasta, Dolores, agsubli ka ni syudad. Saan ang maiparbang nga agbayag ka dito'y? Uray itan arabi iti papanyo. Tamangan pa'y kidino agbaligi ni Don Marcos kan ka. Adda plano da kada mortadyo. Anya? Ano sa anak nga agtong paliti kayat ni Don Marcos? Kapilitan ada mortadyo ti aggaraw. Ket uray anya ti mapaspasamak. Pilitan da ka asumurot kadakwada. Anya? Agunay ka, Dolores. Alaw mo dagiti rumbang nga itugot mo. Kat agpailitan. Wen,
Itamot laeng. Itulod ka ni Jaili. Siya kung timang itulod kan kuha na, Edmar. Amang ano sa pulon da kan dagiti kakadwam. Ngam, Di ka agdanag. Amok der aramida. sige. Agpatulong kayo ka nagiti matalag alalaki dito'y purok. Wan, kasta ti aramidan mi. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Rodora!